Ngigcineke izolo ngomhla ka-21 October 2025 ngithe ngizoku-update namhlanje ngomhla ka-22 noma sengiku-update late ngenxa yokuba busy kwezimo yabo nokutatazela ukutatata nje la empilweni yabo. So ke ngithe ngizoku-update ke khona-ke ngiku-update-ke mayelana ney'ngane leziyana ezingenayitifiketi, indaba yazo ebinzima kakhulu ebilo ngaqala mangingaphosisi ngoFebruary ukilo until now October ingalungi yabo. Waze wangenelela nawe kuze kwenze ku-DNA kwanzima nje but finally it's been a journey. So ke bangenile-ke ebusuku ke ngicathi beku around 10 kuya 11 ebusuku bangena ngaphakathi, ngenwa ngawanike. Ngenile okokuqala chaza lokhu akuchazayo, bangena ugogo. Uma ngifika mina sengibuye emnyango ngifika uhleli lo mdala uthi usebuya ngaphakathi, ngiyambona uDangele uthi ngithi mina yini, uthi ushubile la ngaphakathi, angiboni ukuthi le nto le izolunga. Wambona ukuthi wamphelela umhlaba lo wenza umatric, wamphelela umhlaba. Hayi ngathi mina kahle izolunga lento, uphethe mina la izolunga lento le, akhululeka wena. Ngambona ukuthi kunzima yabo, akazi manje kwenzeka. Ngabona nami ukuthi yabo lento mina singalungi izom-affecta njengoba ezobhala ama-exam, izom-affecta drastically and kumele ilunge lento. And I was into ebenginayo emqondweni wami ukuthi uma kwathiwa lento ayilungi manje la ngizongena la njengamanje phakathi ngisho ukuthi lalela lento ayikho indlela ukuthi ingalungi, lento kumele ilunge la, ayikho enye indlela. Beyingekho enye indlela, ilungileke yabona. Uma ngabe kuwukuthi usesigabeni la khona uthi ngino-option A and u-option A mungasebenzi, u-option A kumele usebenze by fire by force. U-option B I don't want to think about it because I want option A to work. Ibe kuyona situation ebikhona le ukuthi uma sibuyele emuva la kumele sibuye ne-feedback e-positive. Nangampela-ke kuthiwa uphuma ugogo sebethe ukulinda kancane la mnyaka, kuthiwa-ke bame ithi ukumunyungwa indaba yabo, yamunyungwa. Canti into esisebenzelile futhi kakhulu i-DNA. Hayi kwathiwa hayi cha, into yenu iyahlangana i-right, anobuya ngomhla 25 November nizolanda iy'nto zenu. Ngicabanga ukuthi itifiketi lo mdala kuyobe seshaya ilento